Union Home Minister Pu Amit Shah Sanchu no sar antingam hi ani ati. Health Minister Pi Lalrinpuii chuan Sawrkar in April ni khat sang hi somni paruk nulama Max Bilatan Mizoram chunga in enkol na cheng Vaibelchhe som pathum point pali pangale Mizoram po na in enkol na cheng Vaibelchhe puwa point patni awa in cheng Vaibelchhe somni pati point pasari damdoi in hnenah apek chwa to thuasoi. All Mizoram Cement and Road Dealer Association try to chuan Supply Minister Pu Lalrinpuii in Mizoram chunga rod laklu size diklo omthin chungchang an soipuya Minister chuan standard size palo rod a omnia soi chu Mizoram pui te himna khoi ani awangin ala thutak wasoi. Lungleya football in Eldanga hlutlo ber HPC Cup sang hi somni paru group stage 2 June sompan hi sang hi somni paru zirtobni khan khelzoni in round of 16 na in khel tur te asiat kimta a round of 16 na changhian ZOEN le LDFA YouTube channel a te live pek chwa ani ang Nalram huni chote kania tunkar chunga CHANCHINTHAR langsar zwal te ilongai thlang o Union Home Minister Pu Amit Shah chuan raltlante chhawmdawl nan Mizoram Sawrkar hnenah cheng Vaibelchhe som manhu buhfai pek ani tur thu Chief Minister Pu Lalduhoma a hrilh. Official thila New Delhi acha mek Chief Minister Pu Lalduhoma chuan Juni som pani sang hi somni parung zirtopni khan Union Home Minister Pu Amit Shah chu apisa Kartavya Bhavana ahmua Mizoram hasona tur thil pawimawh tak soipuin Chief Minister chuan Manipur, Bangladesh le Myanmar atanga raltlan mi singli don Mizorama anom mek thu le State Sawrkar in heng mi de chhawmdawl na tur hian theito pachwa zel thu asoya Mizoram in Sawrkar lai pui chanpui na amamo hle ti soin Union Home Minister chuan raltlante chhawmdawl nan Mizoram Sawrkar hnenah cheng Vaibelchhe som manhu buhfai pek ani tur thu Chief Minister hi alo hrilh ani Chief Minister hian Security Related Expenditure SRE scheme hnuaya marchak bial ten chanpui na andon thina Mizoram chu hel omlo na state ral muang ani awanga pek ani velo thu asoya drugstore ruk na le cybercrime do na konga Sawrkar tha ti chaknan SRE hnuaya hian sum peve turangenin Home Minister chuan marchak bial masona tura ruwa manbik PM Divine Scheme atanga project helut sok turin alo rona alo bo sui saktur thu po ashil bokani Juni sompani zirtobni ve khan Chief Minister Pu Lalduhoma hi Niti Aayog le marchak Chief Minister le Chief Secretary ten Niti Aayog Office New Delhi a inkawm na anneya telin Chief Minister chuan Mizoram mamo tele marchak bialin chakzo ka hma asona tur thil te athlena Niti Aayog member atana marchak mi Dr. Joram Aniya Ruat ani awanga lom thu soin marchak state try to te ta na meeting an buat sei chu tha ati thua soi Chulkho ma hian Chief Minister chuan Mizoram ta na All India Service Cadre shan nei atul thole pawimawh zia athlena Hemi chungchang a hian Arunachal Pradesh Chief Minister Pema Khandu nen po hma la dunin state mason na ata na cadre sang nei atul zia le a hlok na tur sang te an soilanga Zola Peace City din tura phalak mek na soyin Prime Minister Indira Gandhi ngen na awanga remna na thok tura police na aban san thu te MP ni na achol san thu le mimal taka alo tor ve na te hriat sak chunga Peace City mason zel tura theitop chwa pui zel turin angen bawk Chief Minister chuan High Level Task Force on Northeast Economic Corridor ra convener ani na angin Thailand thenga kaltur India Myanmar Thailand Trilateral Highway chu ti hlotin vatatul thuasoya Kaledan Multimodal Transit Transport Project KMMTTP po ti khomwang to lova ahun takazo nge tha ati thu soin Aspirational Districts and Aspirational Blocks Program hnuaya marchak bial abikin Mizoram chunga huam chin te ennona tul thuasoya Tunaman mek te fung te chuan tlang ram le ramrishula om state te din hundik tak apho chuak tok lo ti asoi bokani New Delhi acha mek MNF President Pu Zoramthanga le Union Home Minister Pu Amit Shah te chu nimin Juni sompani
sang ni somni paruk tlai khan Union Home Minister Office an inkawma kumsang ni somni pariat Mizoram State Inthlanpui chungchang soi dunin thil pawimawh dang tam takan soi dun bawk MNF thu chhuah tarlan danin MNF President le Union Home Minister inkawm na hian NDA conclave thlir na baka Sawrkar lai puin India Independence kumzana kumsang ni somli pasaria India ram chu developed country ani theina tura road map asiam Vikshit Bharat 2047 chungchang te ramchung le rampon politics baka Kaladan multimodal transport project KMMTTP na thomek chungchang te an soiduna kumsang ni somni pariat Mizoram State Inthlanpui chungchang po soidunin thil pawimawh dang tam tak an soidun bokani MNF chuan June ni sang ni somni parukhan MNF President Pu Zoramthanga le National Security Advisor Pu Doval de chu NSA officer in hu in anlowing kom to ti thuchwa siamin an soya thil pawimawh tam tak abikin Myanmar le Bangladesh chungchanga thil pawimawh tak tak anlo soidun to ti an soibok MNF President Pu Zoramthanga hi engineer Kela Somvela MNF General Secretary chwana Troy Oma Karthar lama Mizorama anron letle man beise ani Home Minister Pu Sapdanga chuan police officer zingah no sar tingam te hnawk ti anom chuan ramle namta namin hnawk an nizok ti soin kan police officer te chuan na chan chu no sar an tingam hi ani ati Home Minister Pu Sapdanga hian Juni sompani zirtop ni khan ser khan khua a police outpost tharahonga Home Department in kumkal ta kha fitness warkuma an puan thule kumina year of discipline an puan thu soin mipuita rin ngam mipuita thamuan na tling ni chu police department in theitop chu ati puitlin atum thua soya kan police officer te an chuan na chan chu no sar an tingam hi ani ti in Home Minister chuan no sar tingam te hnok ti anom chuan ramle namta na min hnok an nizokang atibok Home Minister chuan tun lain Mizoram Police in dailo na anasahle ti soin kan mamo zat po kan la inda theilawati a post rock hnok halo sangli zarial velai a omek thule sumlama harsat na awanga aninda khwa zungzung theilo thu soin police te an thok rim ma indailo chungin thanem ngai takin an thok ti asoibok Health Minister Pi Lalrinpuii chuan Sawrkar in April ni khatsang ni somni paruk hnulama max bilatan Mizoram chunga in enkol na cheng Vaibelchhe som pathum point pali pangale Mizoram po na in enkol na cheng Vaibelchhe kwa point pahni avain cheng Vaibelchhe somni pani point pasari damdo in hnenah apek chhuat to thuasoi Health Minister Pi Lalrinpuii hian Juni som pakhat ningani khan SAD Conference Hall 2 Minikoa Mizoram State Healthcare Society in ISO certification le ABPMJY Award andon shiat rengna inkawm an buat sai manpuin Mizoram Universal Healthcare Scheme chu Zoram mipuitana scheme chenfak ani chunzom zel theinan Sawrkar chuan tha thlalawin scheme hason na tur kong adap chunzom zel don ti asoya Sawrkar chuan April ni khat sang ni somni paruk nulama max bilatan Mizoram chunga in enkol na cheng Vaibelchhe som pathum point pali pangale Mizoram po na in enkol na cheng Vaibelchhe kwa point pahni avain cheng Vaibelchhe somni pali point pasari damdo in hnenah apit chuak to ti soin ahun taka damdo in hnenah bil pek chhuwa chu Sawrkarin angai pawimawh a khailak omlova damdo in hnenah bil pek chhuwa zel ni theinan Sawrkar chuan theitop chhuwa thule kumsang ni somni panga somni paruk chunga ta na cheng Vaibelchhe somnga budget a Sawrkarin ada chu kumsang ni somni paruk somni pasaria cheng Vaibelchhe za som thuma ati pun thua soibok Pi Lalrinpuii chuan max 2.0 chungchang soizawin Empaneled Hospital mai nilova max manga damdo in danga enkol na don theina tur emergency criteria pathum a thule chungte chu accident awanga emergency surgery nei angain rig room thilawanga nunna chana tura surgery mamo awangin le damlo na zwal ICU wa admit ngai ngal te tan siam ani thua soya empaneled damdo in nilova in enkol na senso mule theilo dan shil tu ani awangin eng criteria pathum te hi shichiang turin mipuite cha Minister chuan max manga state pon empaneled hospital a enkol na mamoten medical refer board an paltang hasaka ngai thin thu soin refer board omlo na khwa cheng ten olsam zo ka refer board an ma chon theinan Sawrkar chuan district tina medical superintendent te kaishwana hnuaya virtual damlo ten medical refer board an ma chon theito thu asoya damlo ni khwa in enkol na senso phurrit ni thin le chung ko tam takta na lungai da thlen tu ni thin chu max manga sutkian ani zel thia be sei thua soibok
All Mizoram Cement and Rod Dealer Association try to the chuan Juni Sompakhat Ningani Khan Supply Minister Pu Lalrinpuii an hmuh Mizoram chunga rod lak lo size diklo thin chungchang soipuin Minister chuan standard size phalo rod a nia soi chu Mizo mipui te himna khoi ani awangin alak thu tak thua soi. All Mizoram Cement and Rod Dealer Association try to the chuan hun then khadatanga Mizoram chunga rod lak lo te chuan standard size aphaloti an fin fia to thu Minister Hishilin anlo enchian to na 10 mm tour 8.5 mm te 20 mm tour 18.5 mm te 16 mm tour 14 mm siam te atam thu soin road size ting lo man ani chuan in sak chu achak to le nge tur ang athen pui zolawa wangin mipui tan a him lo thu an hnenah road standard size dik chau lak lo dan ngai to pui turin minister hi an ngen ani Minister Pu Lalrinpuii chuan standard size phalo rod a nia soi chu poi ati thu le Mizo mipui te himna a khoya wanga alak thu tak thu soya Mizoram chu lirhing na hun seismic zone 5 omani awangin in sakte chu mithiam te ruwa man angle bungrua po chu tiang mil man chu apoi mo thu soin All Mizoram Cement and Rod Dealer Association shwai tu te thu thlen bo sui turin kong sang sanga malak atul thu soya Home Department Legal Metrology PWD YMA tele NGO dang tenen po a thok hova malak dan ngai tua atul thu soin Minister chuan arang lama meeting lian zo ko thwai atum thu asoi ba ka rod diklo te chu fin fia na nen adiklo na pholana mipui muat lang zar atul thu asoi bawk lungleya football in elna ngai hlutlo ber HPC Cup sang hi somni paruk group stage 2 Juni sompani sang hi somni paruk zir top ni khan khel zoni in round of 16 na in khel tur te asiat kimta a round of 16 na chang hian ZOEN le LDFA YouTube channel te live apek chwa ani ang Kumin HPC Cup hi avoi khatnan Simlam District Pali Hua pani awang le HPC Cup khel lo khwa le venga tanga players panga lak thei ani awangin tournament chantir phata tangin borwa ka sang hal hle a round of 16 lut siang to sa te in khel po borwa ka sangin players le team enkol tu zingah shemtok po anom zeu zeu ani HPC Cup voi som pangani hi me ni somni paruka tangkhan group stage khel tani in team somni pakwa de chu group pariata thinani a anin khel kwal vek nuwa group A tangin nathia south to le zobok ten round of 16 an luta aniba ka hian round of 16 lut te chu group B atangin veng nun le rasi veng group C atangin ramthar le bazar veng group D atangin zobok north le lunglon group E atangin veng lai le zo hnuai group F atangin zotlang le college veng group G atangin electric veng le chamari group H atangin serkon le thil tlang ten round of 16 an luta hian round of 16 na zobok south le rasi veng anin khel do na nathia south to le veng hlun veng lai le zotlang electric veng le thil tlang ramthar le lunglon zobok north le bazar veng zo hnuai le college veng te in machonin serkon le chan mari anin sudon bokani HPC Cup sang ni somni paruk round of 16 hi karle thole ni ni som paruk atangin kheltan ani dona match masaber chokmadar soma zobok south le rasi veng te anin machonanga chundar som pani le minute som panga a veng lai le zotlang te in machonin match nung ber chonudar ni le chan via electric veng le thil tlang te anin machon bokang tun hnaya mui fang daya bike che swal tlom ngai taka boy pui tu puzoram chana lunglei ram thar chu juni som pani zir top ni khan YMA sapet quarters lunglei shwai tu ten thing pui in puin thang chwa puan le thu zia kan hlan he hun hi puzo than zwala namte vice president YMA sapet quarters in a kai shwaya pukelal fak zwala president YMA sapet quarters lunglei chuan thu soin voina kan hun man hi YMA sapet quarters lunglei in kai shwai na a po omlo tlom ngai na in ashin chu awanga hun mang kan nia ti a tunlaya hetiang tlom ngai na thom sha tur atlem to kara puzoram chana tlom ngai na chuan YMA member te a ra tha chhuwa nge se adu thu soin atlom ngai na chu midang te po in enton se adu thwa soya mizo de chu an la chhevek lo ani ti alan chian thu soin puzoram chana tlom ngai na chu kan za in kan chuang tak zet ani atibok puzoram chana hian kumin meni sompakwa khan two wheelera sia ha atanga aizol pan mui fang daya che swal te tlom ngai takin lo buai puya khama tanga pachuakin Zoram Medical College and Hospital thlengin summa service akal puya accident talk chu a bike chia zong zong siam sakin tlom ngai takin lo buai puya YMA sapet quarters in apwala hunan buai saya hian puzoram chana hi YMA Ramthar branch president le secretary ten antroi o mani
Zotlang Local Council Lunglele, Bunghun West VC te member Boral Anomavangin, by-election buat Sainidona, Hemiata na draft electoral roll to Junisom Patni Zirtobni Khan Titswa Ani. State Election Commission Tutswa Angin Lunglei Zotlang Local Council le, Bunghun Village Council Tehian and member Boral Anomavangin by-election buat Saiturani Hemiata na draft electoral roll Mantur hi Lunglei DC Conference Hall Deputy District Election Officer Mizoram chuan tlang zarin, Election Officer Pilar Tuangin Hunakai Shwaya, Election Official Tebaka Political Party IO Tele Tlomngai Pol IO Te until by election buat Saitura Hian Zotlang LC Tan PTT Bekhazi Subdivisional Officer Sadarchu Municipal Electoral Registration Officer Ruatni in Bunghun West BC Tan Vaibelchhe Thano Ro District Local Administration Officer, District Transport Officer to Electoral Registration Officer Watania, State Election Commission Tutswak Angin, Heng by election Nenatur, Veng Huam Tsungami Tetsuan, Electoral Registration Officer hnenah, Junisom Patni Achanga, Junisom Hipali Sang Nisom Hiparuk Klengin, Electoral Roll Latun Le Pai Andil Teyanga, Final Electoral Roll to July Nisari, Sang Nisom Hiparuka Titswaturani. Lunglei District LC le VC by election buat Saitura Hian January ni khasang hisom hi paruka kumsom pariat lingchin te chu electoral roll hian thun thei anni dona Juni som pa ni atangani som hi pali sang ni som hi paruk chungin MERO le ERO kai shwana hnuaya electoral roll la thun tharte boral to paile non tribal paite kalpui tur ani Waime Sapet Quarters Lunglei chuan Juni som pakhat ni ngani zan khan Waime kumpuan rihlo do honna inkawm man buat saya Pukelal Fakzwal President Waime Sapet Quarters Lunglei chuan rihlo do kumpuan ani ma adin tira tang dai to khan Waile Waime chuan zu do ngala tun thlengin zu chungchanga Waime in ngai dan ala so son lo thua soe Convention Center Lungleya Waime kumpuan rihlo do honna inkawma kumpuan hongtu Waime Sapet Quarters Lunglei President Pukelal Fakzwal chuan mithen khatin rihlo do na zu indo telani mo anti thin thule rihlo do kumpuan ani ma adin tira tang dai to khan Waile Waime chuan zu ado ngal thu soin kumsang khazakwa somsari Waime Conference thurel bo zuin zu chungchanga Waime chuan thuchwa alo siam to ti asoya chu thuchwa chuan mizo te hi zu he hnam kan nilova nula le tlangwal phei chuan anin ngai lo ti thei ani kan hnam hian hnamdang ruala kalve kan tum chuan zu in lo hnam kan ni turani zu hi kan ramachang hian kan tibo nge nge turani ti in anziak ni ina soe ufaka chuan tun thleng hian zu chungchanga Waime in ngai dan ala so son lawati a Waime dan bu bung khachang soma Waime member chuan hetiang hi ni atum turani ti a oma Chutta Waime memberin ni atum tur pakhat pawimawh mai chu zule rui thei thila insum mi ni ani a chu fia takin tun thleng hian Waime dan bua hian ala inzia katibok Waime Sapet Quarters Lunglei Vice President Pu Zoramthanga namte po in kumpuan thupui soin Waime hian kumpuana rui hlo do hi manglo ni ila AI hian mizo thalai te hian chiat na kan tok na sale zualang ati a Bible thunen po rui hlo do atul zia alan thu soin rui hlo ti te chungchai saktur te an theina pianga chanpui tur te chung kwa cheu theitop chwa tur te le koshan le khutlang shwai tu te cheu pon an rongbol na zona rui hlo thatlo zia soi chuak tam tur te in ange na ni Waime Sapet Quarters Lunglei kumpuan honna inkawm hi KL biak thanpuya Secretary kumpuan committee chuana kai shwai ani Khudam doi hluar chho zela malak dan tur chungchang chu Excise Minister Pu Lalrinpuii hobin ngai tuani a tunhnaya abikin thalai zinga khudam doi rui azwal thule zirlai no pakatanga sakhorong bol tu thlenga ahonga wangin malak dan tur ngai tu atul hle ti thut khoma tarlanani a junikwa tholeni khan Excise Minister Pu Lalrinpuii hobin Menikoa Office Chamber Excise Department Home Department Food and Drugs Administration le Central Waime IO te chuan rihlo do meeting nein tunhnaya thalai zinga khudam doi hluar chho zela malak dan turan ngai to a Minister Pu Lalrinpuii chuan tunhnaya abikin thalai lama khudam doi rui a hluar chu thil ngai mo om takani thu soin khudam doi chu no pangjok ten zu le dam doi dang an khoina kailon langsar takani thu soya rihlo dang le dam doi hla om tak tak an veirualin Khudam doi zalen lutuk chu engtin nge anti re theyang ti ngai to angai thu soin khovel hmun danga po uluk taka khwakhirna kalpui ani a
Mizoram azalen mai chu thil ni dan tur ani lo ti asoi bawk Trudko ma hian report sang ai thlak ni in tun hnaya abikin thalai zinga khudam doi rui azwal thule zirlai no panga tanga sa khorong bol tu thlenga ahonga wangin malak dan tur ngai to atul hle ti soilan ani a tun din huna khudam doi hluar dan le chumi in har sat na thlen te mala tura dan tlo chan thei te zirchian namumal tak nei ni se an ti a central yma in damdoi zwarte hnenah prescription tel lova khudam doi shallo turin ngen na siam ni se branch tin huam chunga damdoi dor te in report turin ngen ni se ti in an rel ani Health Minister Pi Lalrinpuii chuan population based cancer registry Mizoram buhfai cancer kai hnoi zir ho na huna manpuia Mizo mi pa te a pumpui cancer an tamber thule meichhia chuap cancer an tamber thu report a tarlan ani Population based cancer registry Mizoram buhfai workshop cum orientation on cancer registration and data quality chu Juniriat Thotani Khan McCabe Hall Aijo kapa manani a Health Minister Pi Lalrinpuii chu khwalian ni in Mizoram population based cancer registry report sanghi somparia da sanghi somni patni atlangzar Minister chuan population based cancer registry Mizoram halak da churo puyati thwasoya unreported tangin Mizoram pum hwab cancer din hun chiang taka pholan thu soin report in amu chhu angin Mizorama kumtinin cancer case aumbel zela chuti rualin curative treatment le palliative care lama pop ma an son chhozel chulom omati thwasoya Jaika Japan nen changkopa Mizoram in Cancer Hospital changtlung zok ane theina tura malak na po PBCR statistics chuan thui takin kongro asut thua soe kwalzom pikelarin zwali Commissioner and Secretary Health Department po in thu soin Mizoram Dr Thiam tak tak te in pek na le thorim na churo puyati thua soya Dr te chu an hlut na shithar tur le damlo mangang tak tak te do thei taka anen kol thina wangin an chunga lom thua soi bok Dr. Sila Chandama, Principal Investigator, PBCR Mizoram chuan kalkhom de zinga trending cancer scenarios in Mizoram ti thupui mangin kumsomni chunga zirchian na anlo nei to atanga until mu chwa te soya PCBR in Atarlandanin Mizoram chu Indiaram pumpuya cancer sangber ani thole kumsang ni pathuma tanga kumsang ni somni thlenga zirchian na Mizoram chuan cancer a san lama panchar char thu soin Mizo mi pa te a pumpui cancer antamber thole meichhia chuap cancer antamber thua soe Mizo Song Composers Society chuan Junisom Pathum Indrini Khan Directorate of Sports and Youth Services Conference Hall Minikoa Seminar an huai hota Intellectual Property Rights le AI chungchanga an harsat nate an soikhom Seminar a hian resource person raltlante mar LLM IPR chuan Intellectual Property Rights chungchang zirtina pe in tunlaya mi hlapwa aphwa tu de phalna lova social media upload chungchang dan bot chiat na le a shemna dan om theite azirtira resource person in huna manzo hnu hian laphwa tu te nen an hla copyright chungchang har satna an to sang te soikhomin laphwa tu thanem tak ankal khom ani Mizoram Chalai Christian Paul chuan andin chamkum somsari pangana pualin group zai inti siaka buat saya Junisom le Junisom pakazan khan BCM Hall Sawrkar area tina ati chazwal ten final inti siak nein ramthar unit chanmari pastor bia lunglei chu pakhatna anni MGKP buat sai group zai inti siaka hian inela chho ni anei ni a headquarters area aizol area le longtlai area ten anma ni area chung thewa in elna anneya final zankhatna an hladu ber sa in zanhina acapella in Christian hlabu ami an hladu ber an sa GKP Central Church Unit Aizol Central Pastor Bial chu panina ni in pathumna chu GKP Nazareth Unit Longtlai East Bial anni MGKP buat sai group za inti siak na hian GKP Unit somthum paruk antelani Lunglei District Level Committee on Green Mizoram buat sayin Juni sompakat ni ngani khan Aizol Community Hall Green Mizoram Day manani a Lunglei SDO Sadar PTT Bekhaiji chuan hongin nikuma thingchiak sangkhat zanhi pathum phun zinga zariat somnga pali za somsari pakat point pali bial alanung ti report ta tarlan ani Lungleya Green Mizoram Day sanghi somni paruk hong tu SDO Sadar PTT Bekhaiji chuan mishing tenun na bul boruak thiang lim siam tu thingle mau te hum halle phunbel zel atul thu soin
ramngo kan ti chireu hian mishing tan mai pa ka nungcha dangte tan po apoi ema chu wangin ramngo hum halle thingpun konga nasazo ka chanla ka tulati a Green Mizoram Day Puala Sawrkar Department le tlomngai pol ten thing an phun thin chu thil thatta kani lain apui tin theina tura enkol zui konga chanla ka pawimawh thua soya sikle sanuam boruak thiang hlim nei turin miti din mo phurna kan nei ti in thingphun tharle phun sa enkol zui konga chanla thar cheu turin kal khom te acha Green Mizoram Day hone inkawm hi lunglei DVO Dr. Lalrinpuii samte chuan akai shwaya DLC GM member secretary lunglei DFO Pu Lalduhoma chuan report pe in district level committee in Green Mizoram Day ya thingphun te enfia vek ni se ati anga enfia ani thole kumsang ni somhi palia longtai lam konga pol somnga pali ten thingtriak sangkhat za somsari paruk an phun zinga anung tha zaruk somsari pariat le athi zali somkwa pariat aum thua soi inkawma hian thaizol VCP pisilal ngai saki point thu soin MHEP support quarters lunglei president Pi Lalrinpuii lom thu soin huna khara kumin thalaya kang mei veng tha khwale veng loman Village Level 5 Prevention Awards sang hi somni paruk semli in SDO Sadar PTT Bekhai Zi chuan loman poisa file certificate hlana pakhatna mausen cheng sing sari panhina zo tuitlang cheng singa le pathumna lungrang south cheng sing thum tini in khopathum thaizol mol thuam north le huntlang te hnenah consolation prize cheng sing kha theu hlan ni a hun man zo hian lunglei le thaizol in kar kong pui dunga department le po sang ten kumsang ni somhi pali ya an thing phun to sa te ti fain athi thak na thingchiak thar an phun bel ba ka ahung na an siam tha ani nikum Green Mizoram Day ya khan lunglei tuilak na pial thleng le tlongnara lunglei department le po sang somnga panga ten thingchiak sangkha jani pathum an phuna EFNCC department chinchia danin zariat somnga pakwa zazela somsari pakhat point pali bialanungin EFNCC department chuan kumsang li somni panga chung khan lunglei district a mimal VC le po sang hnenah thingchiak phun tur chingli zasari somsari pasari an sem chuak bawk Union Home Minister Ber HPC Cup sang hi somni paru group stage chu Juni som pan hi sang hi somni paru zir dobni khan khel zoni in round of 16 na in khel tur te asiat kimta a round of 16 na tang hian ZOEN le LDFA YouTube channel a te live pek chwa ani ang khati zong kha chanchinthar kanon ti chwa theite chu ani